Danas ću da vam napravim make-up ili kako ću vam već da nazovem od ovih predmeta. U redu, imam jednu špangicu. Evo ga ovako. Ovako izgleda. Ovdje može da se otvara. Ovo radim zato što nam je video bio prekratak, onaj prošli, ako ste ga pogledali. Evo na čeliće. Ovo lijepo crnu kubicu, učite se od prvog pogleda. I ovu špangicu isto tako. I ova tu dolazi uz ovo tu. Pa počnemo. Još moram da nanesem četvrlo. Da se razumije do povrđena. Znači, onda ću ići na srećiću naravno i lajkujte video, komentarićete ga. Dajte nam prijedloge naravno. Ako imate koji, ako nemate prijedloge ili nešto bez veze, napišite komentare. Dozvoljeno. Uredno, pa krenimo. Ovu špangicu otvorit ću je i lijepo ću je staviti ovako. Koja je strana sad ljepše? Ova je da? Ja se nadam. I ovu sljedeću crnu špangicu otvorit ću je i staviti na isti položaj. Izgleda potpuno drugačije. Ono što ću napraviti? Ništa. Kubica, trebala samo da vam pokažem. Kako ću nacrtati? Kako? Ovo nam je jako. Uvijela sam se pobrstila, to se često znako dogoditi. Dobro, mislim. Ako mislite da sam ostao pubertet, čuda sam. Ne znam. Nekako mi se čini kao da jesam. I sada još ću da prihvaćim ovaj dio ovdje. Nekvalitetna špangica. Vjerojatno zato je jeftina. Da držim kameru na stolici. Ne, nisam tako gledala. No, kameru da mršavije. Ovo sam već pokazivala. U prošlom biti da sam napravila dva. A zašto? Jer on je prekratak. Danas sam neki video obrisala, ali ne sa svog kanala, nego je čak nakon. I nisam imala memorije. I rekla sam da nisam mogla da stignem u gimnastiku. A kada stignem, napravit ću je.
Samo vjerujte u sebe i budite sigurni, jer mrak nije strašan. A ti pa će vam to i dokazati. Sigurno nam treba snimiti kameru, a evo da sam. Pogledajte našu tikvicu, hrabru tikvicu. Možete da vidite pola njenog tijela. Lako možete vidjeti. Jao, mrak je. Ali dobro, ne bojim se ja mraka. Nekoliko minuta kasnije. Jao, šta ću sada? Ne mogu spavati. Ne mogu ništa. Šta ću da uradim? Dok je tikvica prešlašeno otišla u kuhinju, našla je neko pismo. Pa da vidimo koje je to bilo pismo. Nemoj da se bojiš mraka, samo vjerujte u sebe. Nemoj da se bojiš kiše. Pomisli na pleteno. Kad te mrak zađe, misli na sunce koje duboko te grije. A tada misli da ti se neko jako smije. I sljedeću noć ugasila je svjetlo. Ujutro bila je sva prava. Tako da znate da se ne morate bojati mraka. Svako je uz vas i vi budite na njih. I vidimo se u sljedećem. Najkod komentarčiti i naravno dajete mu prilogu. Jer ne možemo sami da radimo sve. A naravno, frizuri, tikvicu, ne. Ali možda možemo da je ukrasimo kao što mora ukrasiti i naš prostor. Jer s vam je ovo video nešto podučio i nadamo se da ćete da lajkati, komentarčiti i sve to. Sam vam vidiš najavila. Nemoj da se bojiš mraka. Nemoj da se bojiš mraka. Pogledajte se, vrlo dobro pogledajte.